Selamat Hari Raya. Yes, Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Setelah sebulan kita berpuasa, hari ini kita meraihkan kemenangan kita di bulan yang mulia ini, bulan Syawal. Maka kita buat pertama kalinya lah orang kata menjadi pasangan suami isteri menyambut Hari Raya bersama. Ya. Macam mana, seronok ke? Ya Allah, seronok. Dapatlah mengunjungi, barulah nak kenal sanak saudara pihak belah encik suami. Ya. Dan encik suami pun barulah nak kenal sanak saudara saya. Alhamdulillah, so far so good. InsyaAllah. Tapi rancangan kita tetap diteruskan. Ya, betul. Seperti biasa, setiap hari Jumaat jam 8 malam kita akan tampil dengan topik-topik yang menarik, tetamu-tetamu yang hebat. Hari ini paling hebat rasanya Special Raya. Yes, Special Raya. Dan ini boleh dikatakan guru lah. Guru untuk cik suami saya. Sebab ini bidang dia, pakar segala pakar. Dia bukan saja mempunyai orang kata nama yang besar, legasi yang besar, reputasi yang besar, restoran juga, F&B juga dalam dunia F&B Jadi ini tok guru awak. Saya rasa kedil sangat Allah. ni. Kan, kedil di sebelah. Kita persilakan Datuk Chef Wan. Thank you, Datuk. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ni nak tanyalah. Ya. Apa pasal kau pergi ambil tokek kuih ni? Aku ni chef menunggu tau. Kita ni bertahun menunggu bila lah nak pinang dia orang kan. Sekali tengok dia ambil tokek kuih. Kita penat-penat buat kuih. Dia menyaga kuih je. Terus dapat sapu bekas Ratu Malaysia ni. Tadi nak datang kan? Tadi datang risau juga tu Ira. Kata, ya Allah, kan kita selalu tengok Mukira ni tak kedut-kedut tau. Muda selalu. So kita tadi macam siap terlebih sikit lah. Dapat pula lelaki muda macam ni kan. Jadi I pun tadi pakai face mask lah. Scrub. Kejap tengok cermin. Kejap tengok maklum lah leher I ni macam macam yang Belanda kan. Dah kedut kan. Jadi tampal tepung kanji sikit. Tengok bagi nak bagi. Nak tengok naik segi tidak lah. Tapi kita nak cakap lah, di usia Chef Wan sekarang ni 68 tahun ya. How time flies. How time flies. Tapi Masya Allah, masih energetic. Look at you. You were not well few years back kan. Tetapi sekarang apa rahsia awet muda ni? And you look fresh. Beside that, energetic. Betul. I ni kadang-kadang I think I'm born to be always orang yang kata fun and bubbly. And daripada muda macam tu. Dia Memang kecil macam tu. Nakal, suka sakat orang, adik-beradik daripada mula di sekolah pun, bagus sekolah. But I have lah my circle of friends yang also enjoy my company lah. Macam lah sekarang pun kan. Ada all these ladies yang ada, and they cannot have enough of me. Sampai nak pergi travel pun nak bawa I juga. Because they said, you're the best company to have to travel. And I think secret tak ada apa lah. I think the secret is always, one daripada dulu pun kalau diperhatikan is pertama kali, you got to love yourself. I think loving yourself tu penting kan. So when you love yourself, then you make a point to jaga diri you better. So but other than that, I've always been a person who also love to, orang kata, to take care of myself. Orang kata a bit, orang kata vain lah kan. Jaga skincare lah. Tak boleh naik jawat seketul. Masa kecil tak boleh naik jawat seketul tau. Saya kalau buat macam tu Cik Wan, dia kata saya lebih daripada awak ni lebih daripada Era Fazira. Macam mana pula? Tapi ciri-ciri yang ada dekat Chef Wan ni ada dekat dia. Dia pun boleh dikatakan vain juga. Tak apa. Sebab orang selalu kata, pertama kali like I said, how can you not begin to love yourself to even begin to love others? So when you begin to love yourself, it's not just physically, jaga pakaian, senonoh, wangi, kan apa semua. Untuk peringkat umur kita sekarang, kita tak boleh hidup makan macam zaman dulu, So kena be careful about the carbo, the this, all that. A bit of exercise, walaupun pun tak ada pergi gym, tak ada apa-apa. Sometimes I work in the garden. I travel a lot, which I walk a lot as well. So there's many ways of doing exercising lah. Dalam rumah pun nak jaga kan. So I think you make a point to go out, to do things that you love, that in return brings back this wonderful feeling of happiness, which is very important. Right. Bila kita nak nampak, so I choose happiness in like
working in the garden. I have 15 cats. Let's not forget. So but in Chef, before that, you okay lah. At your age, you dah matang, you know what you want semua, you dah kerja kuat semua. Tapi apa titik point yang membuatkan you rasa I need to love myself more, I need to nak grooming diri ke apa whatever. Sebab kita waktu muda dulu kita dengan tak ada duitnya, macam mana you boleh tiba-tiba you rasa I need to put more effort for loving myself. I think, in a lot of time from the very beginning in life, one dah nampak, daripada I come from the dirt, anak Felda susah kan, basically surviving on crumbs orang kata. Kadang-kadang tak ada benda nak makan, kicap pun beli seposin dalam botol, minyak pun kadang beras di ikan tak boleh goreng, tak cukup duit, So I went through thick and thin lah. So during that period of time, I was very strong kan, kata kita yang resilient kan. So melalui that kita tahan segala ujian, what doesn't kill you will always make you stronger. Because that's the one that you build over time period kan, that make your inner strength dalam badan kita, inner strength kan. So kita tahan baik apa pun, macam kisah menahan puasa jugalah kan, menahan diri. So sama juga I felt that anything yang datang pada I, challenges, I seem to overcome them. And each susah time sangat. And then you rise to the top because kita tak curi duit, kita berusaha, kita cuci kereta, kita angkat buah gerai Felda, kita pergi jual masuk kedai runcit, cuci, buat bersih kedai macam-macam, runcit, buat the best, anything. Apa yang trigger you untuk nak buat semua? Kenapa? I think kesusahan melihat my own parents yang susah, adik-beradik ramai, I went ahead in all that. And then I realise bila saya berusaha dan rajin, jadi manusia yang rajin, berkebun kat rumah, tanam sayur, makcik-makcik jiran Felda lalu ni aku bertuah lah kau dapat anak macam Chef Wan ni, nak jadi besum ramai adik-adik menantu. Sebab rajin kat dapur masak, rajin mengemas. Lepas tu orang kahwin nak sibuk lah, buat lauk pengantin lah, buat pelamin, buat belakang katil orang dah hias. Tapi talent tu rasa datang daripada mak ke yang pandai memasak satu, Yes, lepas tu yang semangat nak cari income? Mak I pun tak ada pandai masak because dia Cina masuk Islam. Peranakan. But I was the one who always drag my mother, tarik tangan pergi belajar dekat mes-mes kadang bibini askar yang mengajar ni on weekends, ada kelab-kelab wanita ni semua untuk belajar. Kejap makcik ni ajar, kejap besok ni mak pandai buat konyolnya, mak pula mengajar. Mak belajar rendang Cik Kia, mak belajar kari pak Cik Tipa, mak belajar kuih koci makcik ni. So everybody is teaching everybody. So we are exchanging. So at that point of time I begin to realize how wonderful that those days that we can't afford cookbooks, we don't have the internet, we don't have television show and all that, but we have us. Human being. And so I look at how people masak lebih, berkongsi. Back then, orang berkongsi, makcik Kia hantar kuih bulan puasa rumah ni, orang ni hantar kari pak, besok orang hantar kuih koci, besok orang hantar pergaduh-gaduh, orang hantar so meja kita penuh walaupun kita miskin kan, meja kita penuh. So we will never ni tukar-tukar kan. So whatever we didn't have is something yang orang ada lebih yang bagi kita, and then in return come back. So we keep exchanging benda ni. So then I begin to realize how wonderful that society is. Ini kehidupan di Felda. Ya, di Felda. Ini kita tanam sayur, tak ada duit pula, kita pergi hantar timun. Cik minta telur 2 boleh tak? Nak goreng nasi tak ada. Boleh kau? Tukarlah terung. Tak payah makcik tak nak, tak apa, ambil lah. Bagi terung. Sebab kita tanam sayur. Then saya galak nak tanam sayur banyak lagi lah. Sebab apa? Nak banyak lagi terung nak bagi kat orang kan. Hari ni tukar terung, besok dapat betik. Hari ni tukar papaya, besok dapat mangga kan. Besok dapat buah nenas. Dan esok dan nenas jadi rojak, orang hantar rojak pula. Banyak sangat. Chef Wan, kebun tu Chef Wan yang tanam sendiri? Saya tanam sendiri. Lepas tu I kecil-kecil 10 tahun dah berkebun dah, tanam sayur macam-macam. Mak bapak tak buat? Budak main bola, my father je sibuk dengan benda-benda Felda dia lah, apa semua kan, dia balik dah letih kan. I lah kebun sendiri. Siapa yang bagi inspirasi ni? Daripada mana yang I guess Chef tengok? I have to be honest with you, dari kecil being the eldest son, saya ni dah being trained by my father also to be independent. So bila kita susah, kita abang yang tua, automatically kita punya kepala otak berfikir that I have to work to give more vegetable, because setiap kali cukup bulan mak ada 5 sen, ada 10 sen tinggal, memang dia nampak sedih sangat. And dia biasa nangis kadang-kadang tak cukup duit nak bagi makan, nanti beras tinggal banyak ni and all that. So the only way if I can plant more vegetable, I can always sell the sayur. Boleh jual sayur, mendatangkan duit. Datang duit tu boleh beli tepung, boleh beli biskut untuk adik, beli minyak. So apabila saya tengok benda tu mendatangkan hasil, then it actually inspired me and motivate me to do more. To do more. Then after that start lah niaga kuih lah, jual mercun dan segala apa benda boleh jual time raya. Letak tong-tong ni kan, jual macam-macam lah. Idea terus datang. Orang kat sekolah pun jual tikam-tikam lah, balik sekolah pun jual getah, jual terup lah macam-macam. So orang kata di usia berapa ni? Awal usia berapa? 7-8 tahun je satu Lagi tiga. 10 tahun I mature awal. So orang tengok I kan, kau ni kan macam nak Cina lah.
Kan aku tengok kan sebab menyaga pun rambut dah tegak kan. Betul mulut dah macam murai campur ekor. So in that time I going to realize bila kita tak ada sifat-sifat malu, bila kita sanggup nak belajar and sanggup nak berusaha, the door is open to you. So macam mana you actually kecempung benda mula-mula? You minat pernah buat kuih ke? Saya sebenarnya Datuk tak ada kena-mengena dengan F&B. Ni berlainan pula dengan tadi Datuk bagi tahu tadi. Saya budak engineering. I see. Tapi kenapa saya keluarkan kuih ni? Sebab saya rasa waktu tu lah dalam 8 tahun yang lepas, 9 tahun yang lepas, dia cendawan macam cendawan tumbuh kafe-kafe. Tapi semuanya bukan traditional food. Western food. Jadi saya rasa kenapa kita tak boleh highlight masa tu kuih-kuih kita kat tepi-tepi jalan je, Cik. Iyalah. Jadi saya rasa itu that's why saya cuba angkat kuih-kuih tradisional ni. Tapi saya tak sangka lah apa usaha saya ni orang bagi perhatian. You get some very good chef, and you ask this chef. Nowadays you can Google, boleh buka resepi, boleh cari macam mana kan, from cookbooks macam-macam kan. You have all the pakar buat kuih mana-mana yang kena apa semua. Bayar. Akak ni ada berumur dan nak mati sekali dengan gini ha. Amin ya. Siapa nama kau? Aku lupa dah pula dah. Kadang berumur short sikit. Siapa nama lelaki kau? Mr. E. E kau bagi tahu makcik-makcik ni kan. Ni makcik nak bagi RM500 kan. Boleh ganti gigi palsu dah rongaknya. Makcik tu tanya, makcik pandai buat kuih cok badak. Contohlah. You ambil her best kuih cok badak. And then you ambil satu makcik. Dia ada 2 makcik, 3 makcik, 5 makcik. So when you get the best, you have 5 different ways of doing it. And then you throw all that, you get a professional chef dalam tu to do R&D, as I have now 180 something chefs in our whole group of company of 400 over staff. 180 lebih is just chefs. So imagine at my disposable. So it's not like you saja yang have to work for me and do all the R&D. I'm telling all of you have to do it. So when you have so many brains out there that like very talented and all that, don't you think we can improve laksa kita? Don't you think kita boleh improve kan? Because there's so many out there down there. My God. You buka internet kan hari ni kan you tengoklah macam-macam orang yang terror mengasak, tak payah jadi professional chef lagi dah. Semua orang nak keluar TV jadi apa? Jadi chef. Semua orang nak keluar TV, nak jadi jual kuih pun, nak jadi TV host juga. Macam mana tu? Biar aku nak cari makan lah. So when you look about it, you know, there's a lot of that. And then people love that. People, I sendiri ikut makcik-makcik. One of them is that lady Kak Zaidah tu kan. Tengok dia buat macam-macam. Seronok I. And I also followed many Northern Indian lady from all over the world yang buat masakan India lah, masak Korea, masak. And you know what? The ilmu is there. So the fantastic type of, the fantastic thing about social media today, everyone can share. Everyone can inspire. You bayangkan time bulan puasa ni kan, ya Allah, kuih minta senonoh era. Bila makan kuih ni kan nampak color hijau dengan macam-macam. Saya cakap lah, siapa yang dah beli kuih kat pasar Ramadan tahulah kan. Half the time kan kita makan ni hampir. Lepas tu makan setengah, buang tak habis, sampai a lot of wasting. And I always tell people kat sana like, Astaghfirullahalazim, yang selama lama lah yang orang ada buku masak, yang orang keluarkan rancangan TV, buat kuih, buat apa. Kenapalah korang tak belajar buat kuih jongkong tu? Kenapalah tak boleh buat kuih onde-onde secara betul? Kenapalah tak boleh buat lompat tikam ke? You know, kuih whatever lah kan. Kuih koci dengan keras jelatu, inti dalam kan, apam dengan sengit dia, dengan rasa tak ada asam, tak ada kan, you know. Tapi sebenarnya kenapa tu, Chef? Because sifat. You tengok most successful chef yang berjaya, they are people who put effort, time and brain to work to work, to do R&D. And so when we come out from our comfort zone, as one now dah keluar macam, I'm right here on the top. Listen to me. I'm the big boss. So if I want to be successful, then you have to see how I work. And therefore you have to work too. So that in the future bila you buka restoran, you can say, oh rupanya Chef Wan berjaya macam ni. Kita bukan berjaya nak menjatuhkan orang. Kita nak menjaya, nak membaikikan bisnes kita dengan mutu makanan kita. Because the customer must have nothing but the best. So that's why dalam dunia arena penjagaan food kan you cannot be easily orang kata rasa puas hati, rasa bangga. There's always room for improvement. So there's a lot of people dalam bidang F&B yang selalunya tak berjaya ni, you tengok yang kadang hangit-hangit teh ayam ni dan macam-macam lah yang work and fail and all that, because they have too much ego in themselves. Dia orang lupa nak tengok kesilapan mereka, lupa nak belajar macam nak memperbaiki
diri kita. Yeah. Remember, there's always room for improvement. Tengok chef cakap Wan maksudnya dah berumur nak sentiasa. masuk lubang kubur ni pun Ah. masih lagi ada room for improvement. Yes, Bulan betul. 7 ni nak pergi Itali 2 minggu, nak pergi belajar Italian classes, buat pasta, buat apa. Padahal Masih lagi nak padahal belajar. apa yang I tak pernah belajar kan. Ya. I have pasta. Kenapa? I have pasta coming out through my nose. But why, Chef? Why? Kenapa? At Kenapa? this age, Well, you dah patut Era rasa 10 orang buat mie rebus, rasa 10 lain lah 10. Ah. 10 orang buat mie, yang ada orang buat mie rebus Johor, ada orang buat mie rebus daripada Kedah, ada orang buat mie rebus daripada Selangor, ada orang pakai udang, ada orang pakai daging, ada buat stok macam ni, ada buat noodle macam ni kan. Sama juga mie Bandung kan, macam itulah juga cerita pasta pun macam tu. You know, there's a lot of Italian grandmother they call nonna tu, yang pakar dalam bidang-bidang macam ni, that makes the best of their own inheritance lah. Maknanya they have passed down from generation, from tok moyang mereka. So they've kept that, and they also knowing that macam Wan ni akan datang ni, kita akan pupus. We are going now. I have all my aunties are gone. All my junior, kata the last of my aunties pun dah tinggal yang muda-muda. So now kira I ni anak pangkat, anak buah yang paling tua lah, yang dah ambil tiket dah. Kadang-kadang aku tengah malam dia dengar macam like next. Kita bangun, bila bangun ni kan kerak keruk, tulang dah sakit, lutut pun yang tekan kangkang dan dah naik Rolls Royce dah sekarang tak nak. Itu semua tu sign lah tu. Kita doakan Yelah. orang macam Mudah-mudahan. Datuk Tapi, Chef, masih. But you want to give, you want to share. I know, but you punya energy ni kan, bila you rehat? Bila masa you shut down, relax, tenang? Okay. Well, maybe once in a while when I go to spa lah. That was the moment I find like chill. That I really need to shut down. I just need to listen to the music, and I just need to like calm down and feel all those energy going into me. And then kata making my muscle yang tense ni apa semua like calm down. Sometimes I go out to the sea in the ocean, just sit down and look at nothing and just stare at the blue sky, which of course I love islands and I go a lot on all those trips. And sometimes going into the forest just for walks and all that. So that kind of nature thing yang I've always enjoyed away from people lah ramai-ramai. So for me, kan bila Allah dah bagi tahu, apabila kita meninggal manusia ni, yang kita tinggal yang paling ni juga salah satu tu ialah ilmu yang kita manfaatkan orang kan. So ilmu ni luas macam-macam kan. So that's why I felt like I am so privileged that one daripada tua sampai muda that Allah have given me on my lap so many wonderful things. Dia challenge I macam-macam lah apa yang I tak go through in life kan. Dia ada anak daripada apa sampai lagi, and to be where I am today, dia bagi I rezeki yang murah, dia bagi I untuk macam-macam. So then it makes me realise that I am very special compared to a lot of people. So that's why like why should I waste my time and energy and not use it back To in share. all my years to share, to give. Because in the end when we live we take nothing. Yalah, betul. Baik pun harta dia. That's why one suka kadang-kadang tak simpan banyak harta. Betul. Biar meninggal miskin, tapi kita meninggal masa pergi itu, kita kaya dengan pengalaman hidup kita. Cerita sikit. Because that one will stay in us. Because harta, baju akan buruk, kereta akan buruk, cincin ni semua akan go off time, apa-apa lagi pakai semua kan. Even beauty, muka yang lawan-lawan pun esok akan berkedut, everything semua. When the time comes, we're going to be just like our tok nek kita kan. And lama-lama pun kata start bongkok sabut and decaying, and esok nak cakap pun macam nak bagi makan pun dia tak boleh makan lagi dah. And this can happen. So the thing that's why for me it's so important while I'm alive, while I'm having all this one, sometimes you become so selfless because you don't think for yourself anymore. You don't think, because all you think is that you want to get more and more and then give out and more and more. The hand that gives is always better than the hand that receives. In any form for that matter kan. So that's why kenapa kita perlu kedekut ilmu lah. Kan, sedangkan knowledge is power. So that's why we use knowledge kita spread kan to the world. Take it because I'm going to get more. And Allah akan bagi I more lagi. Even hari ni kita bercerita ni pun, kalau Allah tak izinkan kita bercerita benda macam ni. Because everyone ada journey dia. Era ada journey era. One ada, you journey. So all of us. So that's why it's so wonderful for people out there to watch, especially young children, untuk mendengar kisah kita ni, because one of these days they're going to be in our shoe. Betul. We will take our ticket. Okay. Wow, banyak ilmu lah yang kita dapat daripada Chef Wan. Sentiasa Orang positif. lama, Positif. Go getter. Dia jenis pergi. Orang kata life goes on. Yes. Come rain or shine. Because macam orang cakap tadi lah, what doesn't kill you will always make you stronger. Yeah, Because betul. every time and moment in our life, kita create memory. Yes, Kan? betul. So you don't want to feel sad, you don't want to feel depressed.
Que sera, whatever will be. That's Will me. be. Ah. What is past, Era. Itu I dia. can't turn back and change the clock. Yeah. Right. But what I can do is for tomorrow. But Okay. what I can do is make myself happy. Yeah. Don't stress yourself with too Don't much stress problem. yourself. Pergi maki hamun orang, nyanyikan orang. Itu yang kita nak tanya kejap for lagi what? ni. For what buang kan? Menyakitkan Yes. hati orang. Don't waste all that time. Okay, bersempena dengan Hari Raya ni, Yeah. sebenarnya kita memang nak bertanya dengan Chef Wan kita tentang kemaafan. Yeah. Kadang-kadang, yelah macam Chef kata tadi, ujian tu semua Datang, orang lalui kan. Dan kadang-kadang kita disakiti atau mungkin kita menyakiti orang. Sejauh mana pentingnya kemaafan. Tapi sebelum tu, kasih on nak kena berehat sekejap. Ya. Kita nak Tak nak makan minum-minum ke? je. Tak ada pun kuih-kuih raya ni. Kejap lagi kita ambil Oh. kuih raya ya. Kita malu nak hidang dekat ni. Chef malu Wan dah. kita. Tak apa-apa, kita akan kembali dalam Kasih Kasih Ons. Kasih Ons. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi, bersambung kembali dengan orang yang teristimewa yang saya kagumi, yang saya idolakan, Chef Wan. Pandailah Cik E ni jadi TV host ni. Boleh, boleh, boleh. Tak lama lagi Boleh, kita ni. boleh. Boleh. Dengan senyum manis dia lagi. Alah. Very photogenic now. I'm Allah sure. Akbar. I'm sure he will have many followers. Tapi Datuk, saya ni mengikuti daripada tadi. Saya happy tengok positivity Datuk, energy yang you bawa, mindset you. Tapi seorang Datuk Chef Wan, mesti ada ketikanya bila yang you menangis. Oh, ada. Saya minta maaf saya tanya soalan ni. I pernah menangis waktu tu I mandi kan. I mandi bila I ingatlah the first time when I cried when my daughter what do you call that, wanted to kata at that time elopnya, kahwin lagi lah dengan arwah Hani Muhsin. So that was the first time I have not cried for a long time. I mandi, I menangis. Menangis tu Menangis sedih. kenapa? Mikirkan anak I ni muda lagi, 17 tahun that time. I suruh dia pergi belajar universiti, pergi apa benda kan. And it's not the right time for seorang perempuan at that young age to be involved in someone duda yang berumur Age seperti gap yang arwah jauh. Hani, when she should be going to school to acquire segala-gala macam-macam apa semua, supaya hari ni ditakdirkan dia diceraikan dek suami dia, maka dia boleh berdikari. And seorang anak perempuan perlu tahu ada masa ketika yang kita boleh kata berdating, nak kahwin, apa boleh, tapi masa tu belum sampai lagi. Biar yang So sesuai. you need to be matured. First you need to have yourself ni lah, improvement, all that, so that kita boleh berdiri atas. So I think as a father, tak silap apa yang saya inginkan untuk anak saya. So that was the first time yang I cried so bitterly. And then the second time, of course, was much later for me when my mother passed away. Because I had taken care of her, jaga dia betul-betul, really ni. And then bila dia meninggal tu, macam I was very happy that my mother finally doesn't have to suffer anymore from cancer. That she has left me at the time when I actually tell her to leave after 11 days in coma, and I said, "Ma, it's time to go." Masya-Allah. Yeah, and because if you hidup pun nanti you turn to vegetable, because doktor dah kata brain damage, damage, and mak cuma fell asleep tidur, and what an easy way for a cancer patient to pass away, just tidur dia kan. So I said, so doktor tadi pesan kemungkinan mak nak meninggal kat rumah, suruh bawa balik. So mak decide lah. I kata I have to go back because Wan nak jaga mak sebelah hari. Wan nak pingsan ni, doktor bagi ubat apa semua sebab tak cukup tidur, pitam, and then Wan nak balik rumah tidur sekejap. I kata then I come back tomorrow. So mak decide. So I cium dia, minta salam. Kata bukanlah Wan nak mengalau mak, but I think kalau mak nampak apa saja tak kisahlah. It's time to go, it's time to go. So I balik je rumah, and then pukul 5 pagi, I think less than 3 hours, my brother kata mak pass away. So dia dengar. So after that kan, I was like macam happy for her, sad for her, was all this feeling. But then at the end, I kept thinking, alangkah bertuah dalam banyak-banyak anak, I diberi peluang untuk menjaga seorang ibu. Saya jaga macam menatang minyak penuh. Ya Allah, saya tengok. I know, so it was like so it was that happiness at that time Tuhan gambarkan. Macam juga Wan masukkan my ex-wife yang lahat, and then bila tak kala masukkan nak masukkan jenazah dia, Allah tu bayangkan segala perbuatan baik I and all that for her, yang jaga dia, that saya rasa macam alhamdulillah that tak kala saya diuji, saya melakukan perkara yang sebaik-baiknya yang saya mampulah. So then
because of that also bila mak meninggal pun, itu juga yang Allah kembalikan the feeling. It's not the feeling of guilt, but the feeling of like, oh my God, I really did it. You know, the challenge that I took kan. So it took me a long time to keluarkan air mata. Even tengok mak masa tu, peluk mak, cium mak pun, I rub her. Ni pun I tak nangis. Tak nangis. Bawa masjid jenazah, mandikan dia, pelun cium pun I tak nangis, tak ada apa. Tapi lepas dah hantar dah jenazah, dah buried mak, and then balik rumah, I tak berani masuk bilik tu. Then 2 days later, I broke down. Nangis. I think it's important for us to cry. Because kita nak lepaskan. because we're human being kan. Important. Ya Allah, saya melihat perkembangan ketika arwah ibunya masih hidup, macam mana Datuk menjaga ibu dia. Dia memberi inspirasi kepada kita. Datuk sendiri pun bukanlah sihat sangat, menjaga ibu yang dah tua, yang tak sihat. Masa tu ada 10 restoran running, and I was ambassador for Qatar business class and first class. So I was flying to Doha. I was filming my Silk Road, pergi Iran, pergi Uzbekistan, pergi Turki, pergi Sepanyol. So I had a lot on my plate, you know. Dan antara jaga mak, balik setahun mak kadang dalam satu malam tak tidur 4-5 kali tu pergi ke tandas. So naturally disturb my sleep lah. Between mak bangun pukul 3, pukul 4 bawa. Lepas tu I pula because she's on chemo kan, jadi kena ambil chemo pill on low dose. Tapi banyak lah kena minum air kan. So she has to go to toilet, takut dia jatuh, kena pimpin, dia tak kuat. She's 90 years old. So of course naturally one boleh dapatkan servant jaga, dapatkan ni, but I didn't want. I want to jaga my mother, and I put her next to my bed for 1 year to sleep. Bila one nak pergi mana-mana, then my sister will come and jaga her, you know. Actually since you asking me, tadi masa tengah tengah hari tadi, masa sebelum datang tengah kemas kasut ni kan, kadang-kadang lepas tu orang tengah cari kemas, sekali terjumpa kasut mak yang orang beli the last time sebelum mak meninggal tu. I tak buang kasut tu, I simpan lagi, and then kasut tu comel sebab memang dia kaki kecil tau. So simpan, and then every now and then I cium kasut my mother, sebab macam I cium macam tapak kaki my mother kat situ. Maksudnya Datuk rindu Datuk. Dah tengok kasut my mother. I susun lagi ambil gambar. How kecil kasut mak I beli. This is the last week before she pass away. Kasut baru dia. Kaki dia kecil macam kaki budak sekolah macam ni. Datuk jumpa kan. Tersentuhnya hati bila Datuk cakap apa, kalau rindukan mak, rasa cium kasut tu, rasa cium kaki. I kept her. Allahu Akbar. I kept her apa dia punya sikat kan. Benda sikat, rambut-rambut dia semua ada lagi. Tudung dia, kain batik dia. Kalau Datuk kalau merindui, I go every week, 2 weeks to my mother kubur tau. Kubur my mother cantik, green. I jaga bersih-bersih sampai hari ni. And then January 12 tu dia kidnap. 3 tahun my mother pass away. Sorry. I'm sure so many people lose their parents kan. Ramai out there, not just me. So that's why I always say kita ada sekali aja apa tu kan. You have only one parent. Dan juga macam ibu baik bapa kan. You only have one. So make the best kan. Because bila dia pergi esok, that's it kan. Kita merindu pun tak guna. Air mata darah keluar pun tak guna. So that's why it's very important to honor mak kita, jaga. Because tak kala mak kita dah pergi, dah meninggal, tanyalah siapa-siapa yang buat tak elok ke, apa ke, yang degil, yang lupa. Regret tu. You get, because you live for the rest of your life with that. Kita yang buat baik macam mana pun dengan mak ibu kita pun, kita akan still akan merindui dia, akan dapat kasut pun kita boleh cium. As though macam nak cari hidung ni, tapak kaki memang ada tau. Macam tercari-cari yang bau ingat tu bila dia kan. baring kat kursi, kadang-kadang urut dia tidur, I cium kaki dia tau. So that's why bila tengok Allah. sorry. Ya, semoga arwah tenang di sana. Yes. Pastinya mendoakan anak anda yang tercinta yang menjaga tu kan. Nanti insya-Allah semoga bertemu di syurga kelak. Insya-Allah. Because Amin. that's why everyone sampai ketika akan melalui itulah kan. Iyalah. Untuk kita semua, siapa yang masih ada ibu dan ayah di hari yang mulia ni kan, betul. tak pulang ke kampung. Tapi bila bercakap macam tu kan, ada juga anak-anak yang
kadang-kadang terasa hati dengan ibu, nak memaafkan. Kadang-kadang ataupun ibu pula keras hati juga. Kadang-kadang ada juga yang tak nak memaafkan. Kita manusia. Macam mana pendekatan chef One sendiri? selalu fikir macam ni lah, bila kita solat tu kan, selalu Allah kata kan, kita baca ayat apa semua pun, and mana-mana kita dengar khutbah pun selalu disebutkan, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang kan. So when you look at all that, and bila saya selalu ingatkan, even pelacur yang memberi makan pada anjing, yang minum air pada anjing yang nazak, ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad cakap, Allah tu ampunkan dosa dia, berzina seumur hidup kan, and letakkan dia di syurga kerana ada apa kau? Sifat kasih sayang dan belas kasihan dia. So that's why bila kita ingat God is loving and God is forgiving, apalah yang ada pada kita yang tak boleh memaafkan orang, sedangkan sebesar-besar dosa yang orang tak kiralah bunuh orang ke buat apa pun, tapi Allah kena ampunkan, maka dia letaklah ini kan. That's why kita tak boleh berputus asa tu lah. Tak kala kita bergaduh ke marah dengan orang, memang kita manusia kan, simpan all that, berdendam kan berdendam, the hatred in us kan. But people must remember, hatred destroy everything. Just like the war, peperangan, nobody wins. Nobody is going to win that situation. Because you know why? Sama juga bila kita benci adik-beradik, benci orang kan, in the end doesn't. And then bila saat dah nak meninggal adik tu, barulah kita nak balik, nak tengok dia, nak ni, by the time jadi jenazah dah, and kita akan menyesal. So that's why I always believe to constantly bow down. Biarlah kita tua ke, kita apa pun kita buat ni, but kita minta kemaafan tu. Forgive. Because tak kala kita marah, memang kita ni kan. So let go. Let go. Because you know what is past is past. Because everything yang kita belajar, yang melalui cabaran hidup, yang apa kita melalui sampai sini, is life lesson. So we cannot put our ego ahead of us. So forgive and forget. So forgive and forget and move on. Move on because it's so another day. Because for you to be in peace, for you to have happiness, for you to have orang kata everything lah, comfort dan apa segalanya yang ni orang kata is to forgive. Because when you don't, constantly is on your shoulder. It's constantly at the back of your mind. Betul. Beban, rasa berat. Yes. Tak Orang buat lepas. kita. Tapi bila one selalu tengok mak I kan yang ada dementia ni, bila dah berumur kan, I perhatikan betul jugalah apa tu. Sebab apa, bila kita dah berumur pun, kita nak marah macam-macam orang, kita akan dilupakan. Our memory akan dilupakan. Anak pun tak ingat lagi nama dah. Jumpa kau siapa? Anak aku Syaiwan seorang, yang lain tak tahu dah. Ni siapa ni Wan? Mak ni nama Rosna ni anak mak. Bila aku ada anak ni? Mak ada anak 7. Melapik lah bila aku ada anak 7. Sampai to the point where sometimes dia tak faham. Bila mak ni kan, so the mind becomes so confused. Kau siapa? Sebenarnya itu untuk in a way nak tenangkan. Memory. So Tenangkan imagine diri. when you meet such people at that kata, like, it makes you realize, wow, in the end apabila Allah tu nak orang kata nak tarik fakekan memory kita, nak tarikkan benda, it's going to happen. Ya, So betul. before that happen, can we realize our mistake? Can we telan, no matter how big our ego is like, let go. Berdendam tu buat apa? Contohlah baru-baru ni kan, Wan sepatutnya nak saman balik my landscaper kan, and landscaper tu mula nak saman Wan for defamation kan. So we went to court, dia kalah. Sekali kalah, naik lagi court mahkamah tinggi juga kalah. Dua-dua kena bayar Wan duit certain amount lah. Banyak juga. Lepas tu my lawyer and other lawyer kata, now it's time for you to Chef Wan, dia dah kalah dua, tak boleh lagi nak appeal. It's time for you to counter balik your kerugian dan all that, and you saman dia. So the lawyer saman lah. So dalam saman tu, bila on the day nak pergi court, kita nak proceed with all that, yang dah tentu dah with my name and all that, that Tuan Hakim kata setakat 300-500 ribu ni memang boleh agih pada you lah, because tegang nampak kesalahan dia apa semua kan. So sampailah dengan mak bapak dia semua apa semua dulu kan, nangis-nangis apa semua kan. So I pun rasa sedih sangat that we have to come a point where we need to be at this level sampai menyaman. Sedangkan dulu we can talk to nicely to work and all that, but you didn't deliver. You didn't deliver what that you're supposed to deliver kan. And I felt cheated. I felt and orang lain semua tengok pun, harga-harga pun kata tak mungkin benda tu macam ni kan. Tapi but then it's past. Past is past. To come to that level. So bila mahkamah temukan kita dalam bilik untuk hakim, hakim kata, jadi macam mana sekarang Syed Wan? Shall we proceed to go ahead with this ni apa semua for you to challenge dia?
I kata macam ni lah Tuan Hakim. What is past is past. You know? I didn't come here today to challenge dia to get all my money. Yeah. I didn't come here also to ask her to forgiveness lah. Yeah. But I just want to come to tell her that, you know, whatever that happened in the past, saya dulu mohon maaf. Perhaps I was also making the mistake, kerana hilang sabar, ini that therefore this can happen kan. So it's not the money. So I put this way lah Tuan Hakim, saya tak nak saman dia, saya tak nak duit yang dia kena bayar saya berapa ribu tu, saya tak nak duit 300,000 ke 500,000 yang sepuluh papasan I'm supposed to get ni because of ni, and saya maafkan dia hari ni. So then dia toleh kepada Sarah ni dah menangis-nangis lah, and then court cakap, macam ni lah saya nak bacakan firman Allah macam ni. Lepas tu kisah Nabi Sulaiman. Ketika dulu, waktu ketika dia lah, ada orang tua, wanita yang nak seorang anak, tak dapat, akhirnya dapat. Kemudian ada wanita muda nak anak, dapat anak ya. Kemudian tak macam mana anak perempuan yang muda ni meninggal. Yang muda ni curi anak yang orang tua yang tunggu sekian lama nak dapat anak, dapat curi anak orang tu. So jadi dia tahu sebab dia ibu, tanda anak tu ada pada anak tu kan. Dia tahu itu anak dia. Kemudian Nabi Salman bawa dua-dua tak mengaku ni. So maka dia ambil pedang tu, dia nak belahkan anak tu. Depan dua ibu. And naturally seorang naluri ibu yang sayang anak dia, sanggup berkorban yang kata, jangan potong. Ambil lah bayi dibagi kepada ibu muda ni. Sampai macam tu sekali kan. And then they found out later, she knew that anak dia from ni. Ni cerita. So samalah ni kisah orang tua yang Chef Wan macam ni. Sama juga lah Encik Sarah macam ni. Macam ni lah saya nak bagi tahu. Sepanjang 20 tahun saya sebagai ketua hakim ni, saya belum pernah ketemu lagi seorang yang sanggup buat apa yang Chef Wan buat hari ni. Dia kata. Dia bukan saja tak nak duit 1 sen tu pun. Walaupun dia boleh dapat pampasan macam ni, tapi dia tak nak. Dia cuma nak lerai dan dia maafkan. So dia maaf I maaf dia. Dia nitik air mata lah, married, and then we just habis macam tu je. So we learn hari ni that what's the point. Kalau I ambil duit pun nanti I akan menyusahkan dia. Akan pernikahan, sedangkan dia bukannya orang senang pun kan. For what? I didn't need the money kan. So today these are the lesson that we learn. Itu dia. Nilai cerita betul. Nilai kemaafan. Nilai kemaafan. Kita bukan saja kita nak diri kita dimaafkan, tapi kita juga maafkan orang lain. Sebab siapa kita? Berbandingkan saya pun ada kelemahan. Kalau tidak takkan saya mengamuk-ngamuk macam tu kan. In open about whatever kan. My frustration, disappointment. But then I also realise it's also an embarrassment for her as well. Walaupun dia buat ke, dia apa ke, it's almost macam aibkan dia juga. So I made my mistake as well. But I swallowed that. So kita forgive lah. Because you know what, we want anak kita ataupun menantu kita to be happy. That's it kan. Everyone goes to that kan. So that's why I tak simpan dendam, because I understand hatred is going to kill everything. Sama juga perang. In the end, nobody wins anything. I just want to be happy. Betul. I just want to laugh, because laughter is the best medicine. Kan? Tapi kita nak tanya juga dekat Datuk, teknik yang Datuk gunakan untuk memaafkan diri sendiri. Sebab you make mistake, you might be ni kan. I think like I said lah, tiap-tiap kali kita solat tu, apa yang kita pandang pada Allah. Tiap-tiap kali kita pergi Mekah, pergi umrah, bila kita sujud pada Allah tu, betapa kedil kita rasa antara kita. Tak kala kita katalah kita pergi umrah musim haji atau pergi haji, kita tengok orang tawaf sekarang yang berjuta-juta masa waktu bulan Ramadan, kita tengok wow, you know, everybody pakai sama. Semua orang menunduk pada kuasa Allah kan. So in the end when you look, betapa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. And apalah kita manusia yang sangat orang kata kedil, yang banyak melalui onak dan duri, pengalaman hidup yang sampai kita tak boleh nak mengampunkan dosa seorang. Okey, itu dia banyak sekali perkongsian ilmu dan bagi saya tips lah dalam kita nak meniti liku-liku kehidupan ni, jatuh bangun, dan yang paling penting kalau kita bicara sepanjang 1 jam tadi, lebih kepada positif, berfikiran positif dan ada rasa empati, rasa simpati pada orang lain. Betul. Instead of kita rasa diri kita betul, ada kalanya kita terima, ada masanya kita juga salah. Dan memaafkan. Itu yang paling penting kan, kita life lesson. Betul. Dan usaha adalah tangga kejayaan. Nak berjaya tidak ada jalan mudah. Dan rentetan
kisah daripada umur 7 tahun bagaimana Datuk Chef Wan kita ini berusaha niat nak membantu keluarga dengan ada minatnya. Look at him now. Satu jenama, satu nama yang Kita banggakan. banggakan. Satu Malaysia banggakan. Telah mengembangkan nama Malaysia di seluruh tanah air. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk Chef Wan kerana bersama dengan kita. Tapi setiap minggu kita nak bagi hadiah dekat penonton kita. Jadi kita nak tanya satu soalan daripada Chef Wan. Ada lagi soalan? Ya, soalan daripada Chef Wan untuk penonton kita. Jadi penonton kita akan jawab melalui komen di Maksudnya YouTube Datuk yang bagi soalan untuk silakan, penonton Datuk. kita. Daripada hasil perbualan kita hari ini. Apa yang soalan quiz yang nak diberi? Soalan dia senang je. Daripada apa yang kita cerita sini kan, saya selalu rumuskan balik pada satu benda yang sangat penting. Apabila kita ada benda tu, maka benda lain semua akan datang dengan sendirinya. So apakah sifat-sifat tu? Apakah sifat-sifat itu? Ada Kalau dia kita bicara. dengar dengan telitilah tadi perbicaraan kita, topik kita tadi tu, jawapannya ada di situ. Okey? Jadi seperti biasa anda semua jangan lupa subscribe Kasih On channel ini dan beri komen anda dan beri jawapan anda terhadap soalan yang diajukan oleh Datuk Chef Wan tadi. Okey? Dan kita akan umumkan pemenangnya di social media kita, di TikTok, di Instagram kita, dan you all kena check out je lah. Okey? And then Tadi tak habis. Komen, like, share. okey. Silakan. Dia selalu tak habis yang hujung tu. Silakan Cik Sami. Dan jangan lupa di Spotify juga. So boleh dengar bebelan kita lah. Boleh dapat ilmu-ilmu daripada Datuk. Apa yang Datuk kongsi hari ini. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua yang di luar sana. Semoga menyambut perayaan dengan penuh kebahagiaan, keberkatan. Dan kita nak ucap sekali lagi terima kasih kepada Datuk Chef Wan kerana hadir. Kita berbesar hati sangat-sangat. Semoga mengucapkan semua kat rumah tu selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya juga mohonkan maaf kadang tahulah kita lepas cakap ada tak kena di hati. Saya itulah minta ampun dan maaf and of course to both you, thank you for inviting me. And I wish nothing but the best for both of you lah. Amin. Doakan. Thank you. Nanti mungkin ke depan kita boleh ada rancangan memasak dengan Datuk. Wah. Dalam Kasih On. Why not? Why not? Buat kan? masak-masak kan. Sonok-sonok, santai-santai je nak. Boleh. Okay. Dah masak-masak kita makan. Itu dia. Okey. So insya-Allah kita orang kata kita tutup tirai kita untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan hari Jumaat jam 8 malam pastinya dalam Kasih On. Kazi Ons.